aho uherereye mu bice bitandukanye bigize kino gihugu cy'u Rwanda mu majyepfo amajyaruguru y'uburengera bwacyo mu gihugu wa Kigali waba umunyamahanga cyangwa mu diaspora ndagushimiye kuba uhisemo komeza kugenda ukurikiranira hafi gahunda zose umuyoboro w'umugari wa Ragarazi ya Afrika kuri ubu ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho muri rusange. None what is breaking news nizihe nkuru zigezweho? Reka nkwe ikaze mu kiganiro Ragarazi ya News aho turebera hamwe babikomeje kugenda bivugwa byandikwa bitangazwa kuri social media, kuri imihanda, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye. Aya n'amakuru ari buze ko kunyura kuko agiye kubakira kuri zino ngingo z'ingenzi. N'amakuru ndazakubwira ko mu karere ka Muhanga urukiko rukuru rwemereye abagabo bagera kuri 4 baregwaga ihohotera rishingiye ku gukubita ndetse no gukomeretsa gutaha nyuma y'ubujurire abagore babo babasabira imbabazi. Muri aya makuru kandi ndakubwira ko ubwikorezi bwo mu kirere hano mu gihugu cy'u Rwanda bukomeje gufata indi ntera cyane ko leta y'u Rwanda izatangiza ishuri rikomeye ryigisha gutwara no gukanika indege ni SEASA mu mwaka w'ibihumbi 2028. No kuvuga ko habura imyaka igera kuri 3 gusa. Iri shuri rizaba rifite ubushobozi bwo kugura abapiloti bagera kuri 70 kugera kuri 80 ku gihe kingana n'umwaka umwe. Kujyanye na dosiye ya Kabuga Felicien ndakubwira ko urukiko rwa Loni rugushakisha uko rwagaruza miliyari 1 na miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda rwamwishyuriye mu bwunganizi nyuma yo kugaragara ko yari afite imitungo myinshi cyane. Muri aya makuru kandi ndakubwira ko mu karere ka Huye abantu bagera kuri 4 barimo gitifu w'umurenge n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze ko bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umuturage wakubiswe akekwaho kwiba inka. N'umuturage wakubiswe inkoni nyinshi kugeza ashizemo umwuka akitaba rurema. Nituza gufata rutema ikirere itwerekeza hanze y'u Rwanda kubera ko mu gihugu cya Sudani kuri ubu iperereza mpuzamahanga ririmbanyije ku bwicanyi bushobora kuba jenoside bwakorewe abasivili muri leta ya Al Jazeera hakujya y'amazi magara ni mu gihugu cy'Ubufaransa. ndakubwira ko Brigitte Macron ari mu bibazo by'agateranzamba nyuma yo kwita imirimbanyi z'abagore ibicucu mu magambo yafashwe nk'ibitutsi cyangwa mwituka mu ruhame. Muhaye ikaze muri ya makuru mu buryo burambuye. N'amakuru tugiye gura mu karere ka Muhanga ngubwire ko abagabo bagera kuri 4 baregwaga ihohoterwa barekuwe mu karere ka Muhanga. Urukiko rukuru urugero rwa Nyanza rwaburanishije abagabo bagera kuri 4 baregwaga guhoza ku nkeke, gukubita no gukomeretsa abagore babo. Ibi byabereye mu iburanisha ryegerejwe abaturage mu kwezi kwahariwe ubutabera. Abagabo bari barahamijwe icyaha cyo ku rwego rwa mbere ariko abagore babo bitabiriye urubanza basaba urukiko kubarekura bavuga ko bifuza kongera kubana ndetse no gusangira iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane n'abagabo babo. Ubushinjacyaha bwifashishije amategeko mashya agabanya ibihano n'uburyo bwo kunga uwakorewe icyaha ndetse n'uwagikoze victim offender mediation muri busaba ko ibihano bigabanywa. Urukiko rwanzuye ko aba bagabo 4 bagomba gutaha mu gihe izindi dosiye zigera kuri 11 zizaburanishwa ku itariki 16 ukwezi kwa Mutarama ahazaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ku bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere kabwe ku Rwanda rugiye kubona ishuri rikomeye ry'indege, aho Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi 2028 hazatangira gukora ishuri ryo ku rwego rwa Afurika rizigisha by'indege rizwi nka Center of Excellence for Aviation Schools SEASA. N'ishuri rizigisha gutwara indege, kuzikanika no gutegura abakozi b'inzobere mu bwikorezi bwo mu kirere. N'ishuri zubakwa i Busanza hafi y'ikibuga cy'indege cya Kigali kiri kubakwa hano mu karere ka Bugesera. SEASA izajya ihugura abapilote 70 kugeza kuri 80 mu gihe kingana
n'umwaka bikikuba inshuro zigera kuri 3 ugereranyije n'ishuri rya Akagera Aviation risanzwe rikora kino gikorwa. Leta ivuga ko iri shuri rizafasha u Rwanda kwigisha abanyamwuga bakenewe cyane mu gihe ikibuga gishya cya Bugesera kizaba cyatangiye kwakira abagenzi barenga miliyoni 8 mu gihe kingana n'umwaka. Urukiko rwa Loni rurashaka kugaruza miliyari 1 na miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda rwishyuriye Kabuga. Ni mu rwego rwa Loni rushinzwe insigarira z'inkiko mu mpanabyaha RMCT ruri gushakisha uko rwagaruza miliyoni 1 n'ibihumbi 200 z'amadolari rwishyuriye Kabuga Felicien mu bwunganizi bw'amategeko. Kabuga yari yaravuze ko nta bushobozi afite, ariko iperereza ryaje kugaragaza ko yari afite imitungo mu bihugu byinshi birimo Ubufaransa, Ububiligi, Ubwongereza, Kenya ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. RMC kivuga ko bigorana kubera amategeko atandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko inama mpuzamahanga navuga ko zanzitse kugira ngo zige uko ayo mafaranga yazagaruzwa vuba cyane bidatinze. Mu karere ka Huye abayobozi bane bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umuturage. Mu karere ka Huye RIB yataye muri yombi abantu 4 barimo umuyobozi w'umurenge wa Rwaniro n'uhagarariye daso bakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habineza Felicien wakubiswe akekwaho kwiba itungo ry'inka. Iperereza ryagaragaje ko uyu mugabo yakubitiwe mu murenge wa Rwaniro kugeza ashizemo umwuka. Abaregwa bakurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi, kutamenyekanisha icyaha gikomeye no kutatabara umuntu ari mu kaga, ibyaha bishobora guhanishwa igifungo cya burundu. Niyo mpamvu RIB yibukije ko nta muntu wemerewe kwihanira, cyane ko hari inzego zibishinzwe. Reka dufate akaruhuko gato ubundi dutege itwerekeza hakurya y'u Rwanda. Tuvuye mu gihugu cy'u Rwanda ubundi twerekeza hanze yarwo. Reka ngure ko mu gihugu cya Sudani ubugizi bwa nabi bushobora kuba jenoside. Iperereza rya CNN na White House Report yagaragaje ko umutwe wa PCA n'ingabo bakorana bishobora kuba byarakoze jenoside muri leta ya Al Jazeera muri Sudani. Hano abantu barenga 150 bamaze kwishwa, barenga miliyoni 12 barahunga, mirambo igatabwa mu biyobo n'imiyoboro y'amazi. Niyo mpamvu impuguke za Loni zivuga ko ibi bishobora kuba ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ngaye nguko. Hakurya y'amazi magari Brigitte Macron ari mu bibazo by'agateranzamba. Ari mu gihe hano mu Bufaransa Brigitte Macron umugore wa Perezida Emmanuel Macron ari mu bibazo nyuma yo kwita imirimbanyi z'abagore igitutsi cy'ibicucu mu gihe zigaragambyaga kubera umunyarwenya wari warashinjwe gufata ku ngufu kandi arengana, cyane ko bikiri mu iperereza. Amagambo yafashwe nk'ituka mu ruhame bituma amahuriro y'abanyamategeko atanga ikirego, nubwo itsinda rye rivuga ko byari ibiganiro byihariye. Gusa kuri ubu amategeko y'Ubufaransa ateganya ko umugore wa perezida nta budahangarwa afite, agomba gukurikiranwa nk'abandi bose. Reka ngushimire ko bana nanjye hano kuri Ragarazi Africa, nkwifurize gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi Africa ukomeza kugenda utegura kandi ukomeza kugenda ukugezaho. Niba utarakora subscribe uzi gukora subscribe, winjire mu muryango mugari w'abakurikiranira hafi gahunda zose Ragarazi ikomeza kugenda itegura kandi ikomeza kugenda ibagezaho. Reka ngwino bye, turabakunda, ciao.